Guan berka mala ka Nuer online TV channel. Ajan channel am laro ikanat noni ka YouTube ka Nuer online TV channel. Ano Okay. jin te din mi jidit pa kamra rantama madong kul goron odong de ngach na video du sha George yo. Okay, video mo. Okay. Tadwin. All right. Ana tele da. Ni weekend. Light ya, talera. Okay. A Wala deed. light. Melabo. Okay. Magwa. Buban light. Okay. All right. Thank you. Gwa ko bi kula ngai take recording. Okay. Take a recording and write content na. Kan war online TV channel logo ka kona tam write kona. Okay. Let's say din mi jidit pa kamera on tam. Yeah, almost there. We can put that on. Okay. Many should la should music do men de jaga online should I shouldn't use a YouTube channel. Oh, so Del Boy. DEEL. Okay. DOY. Chapel official. YouTube. Del Boy official. Okay. Del Boy. DEEL. K boy. Okay. Del Boy. Okay. Anta magwaja ngana ko la subscriber ko tinajin tika video no walbang wan tika subscriber ti kwaro jan badda gudaraw ana Yeah. adio ja kani promote on YouTube do ngumi kani promote kaje wala sidin mala camera Yeah. Change mala camera ko support chang dul gor chan dul gor. Okay. Yeah. Full struggle yan. Music ko yang wan. Winguti tanonta ti wingunta ma Ta Kampala. ti Kampala. Okay. But Kampala guay te studio ndial. The student go along, but you can. Kuna record ke $200, $250, $300. Oh, that is too much. It is loud talk. Yeah. Okay. Yeah. Ka gujeno no be continue music wala tika let ko kena lade. Tala la de dong jen music. Jen Okay. magwaja. Bela rimo. Kang chak warba mo de music de la. Oh, they misread. Okay. Kachi gorta right now? Yeah, just drop out ke senior 2, ala grade 10 Ethiopia. Okay. Kat madere complete ko tala gwa music tala gwa within jaw ma you can continue. Tel na ran biyo del gor pe yorkin. Ramde your gorgo ping padran titana. Yeah. Tel na ran del gor pe. Okay. De Läär. Okay. Continue. Okay, kera right now ke music do guje biyo jekten. Ka dobra na guje. Yeah, kedua brand gwaja chang che mar bade gaum. Okay, ka jin biyo be kula jegedi tama. Biga jegedi ka social media wala biga jekana wala dobdin biga jekaja. Dua gede gede ko chidino bai memorial ke cash alo me ba kamina. Okay. But ke sub grant point of ke am ite dona monetize. Ite chuk ke sub grant point bora ke white times. Okay. Yeah. Kami ke part ni chakalat. Okay. Gua mo gua long. Gua thank you. Ka kor ka yo mi kon to yo ba link do ba share ka ne de content gwe ka kon kan Nuer online TV channel ka YouTube. Ban mango long de ngai gwa sa me la music pain beja la to ko mitali support yemen chalaronin ya beja wa da beja long ka woni am no ka de je ko le tije right now she music karwa de dende lat ka social media they advocate bo they tungwa they ka le de kwa le quick termradian they lat apart from music lady already kuje social media termradian they latin dong they je nong dor ko gwaden be cause at right now let she full time let music ko che lara che gor then mi chiro moy ka gwan ni let ko social media ga ja kuje tem de longa lene Yeah, always and photographer.
Wow. uh, Wow. yeah ngay cho Okay. sáng nghe thì gắn cho phim đi nghe thì bỏ trên chia Yeah, rồi Beam Stephen, yeah. Yeah. yeah trên Okay. nghe làm chia trang ngay Okay. cái production ngay thì Production. bỏ sáng nghe Oh, vun một cho lắm mà skill wow. Music production. yeah but ngồi đấy kan experience long kan ngay but they đi làm để pot but Oh. cái thà đang đến nào motivate cái beats ngồi đấy Hmm. Katika talent didi. You have talent. But the studio gore yo la talk chiga mench la gore je dera ante ke studio shang ki dera te ka la home studio madong chilet ke professional studio ko kan professional studio project de beja mat mana dian yeah go bo dor bi ngaj bo practice mi kan practice talwe dong de do de lat ke ja right now gore je de yeah ja advice ka jan ku music ka kan ku to ko kende la do ne music at tam dana me beja lungo brand bo yo ba jekten I will tell you that dairy lat pany bi lat pany full time but goro je dairy to one dairy correct kote right now yeah dong be wait be did bi lo lat ka kor pat ka kor jo ka ki ka korun ka na mo che jibinung subscriber tele subscriber te binung goro is yeah go something là else yeah yeah chan kane kon ta ne maguje ka kan jore ala content musician not only music take a let ko ken let kan ka social media tanga kana ka je te kon ke different talent she yeah chuna antama find the mbm Steven a musician kala the comedy ne kala the movie ne she na antama just a matter of having 3 months ke 6 months to be dedicate command and day lot okay bro the moy ke yeah niche ke ka project me belad me dong de luan ka 3 months ke 6 months so there channel do and there je nyo crane me de lerten committee ke internet by any means there let until na ne contact kan te ka TikTok tell me ten okay I will say that but use kono one cook tam din kana western so chan be cái recommend or use ngade use TikTok chang mo right kon antama or right kon ke YouTube channel you know YouTube channel kwa promote no quite promo ni shang chang teram gija lana be live ten borai ne bagla ten ko stake chang no gwad mi modi do rejecting right check Facebook yeah check TikTok the same thing goes to you yeah me jara mo goro bo nya music la ni ka mo rod lada dien ko right now tem dien mi lade do something me dey lat ke especially so a gen photographer me te ga do la na la ka ngi je online ka do brande tour da na tour ka je dara go along you know many other things advice I don't know how many talent do you have how many skill do you have uh ko kwajaja but they te mede lat you know mede ne ko kian they can information je kaje ko tera ina mala daga YouTube by the way would be solution be je provide can ne content la online okay yeah don't they lat ka to English don't they lat ka to Nuer so you can pick something kade music what they reach you promote from there come jan you talk about music okay jan YouTube channel lo. So gweja me music YouTube channel cho mal chup chan kan gado content la very famous along antama chi channel ken chicken one yam cheng na man take video ne ko let kan te go along ne kon chicken ga gwe chenen so beja ma but me chi general mi mo consistent na la de lo di tene shang yeah thing de karo ger okay gorjeno yeah dairy channel mo gwa dairy aleka de YouTube de promote many music do chaga linga music by the way they are very quite nice along music mo go along ko tika video no wal bangon gwa samane shir metal video mishi mishudia ja ka short na ga tika na audio ne right cái là video cái chút bắt cái chọn này mới trả trả lại hàng quả ba lần okay cái này okay đi cái ta đi bắt cái rồi okay cái đi cái bắt cái fake din bakel which is not bad go along ừ ka lebi channel lebi ke December 28 2022 you know aywa ne lo te ke yeah run dangra on mình làm tama cha ha chadun menyam chak yeah oh you need to be careful yeah gora thì je chụp công bidun an được không bijagat hmm oh gora je yeah bidun bi lel bi realeka gwa amena lunjo ke je cho gaga okay ka ok
Go thank you, Coach Shalip. So right now, me jini gwiji ko ramaguro bo niam guru lad me dilong by the way. Shabia she easy task manana blood. Guru will be time to be lad kamanan day lad. So me music you Yeah, yeah. choose a lot to years go but gweje was somebody muguro belet that take a tick okay to belet, special social media. Me take a good internet chama chala ramnan. Take good internet and which you using internet take a jimogwa. Lana use but o tali ram dong chiran do to krada abo nyam o mi dor share de ram dong nyago share nyok chet mo so be share be Okay. friend ko be kana nyago share ba dong tala friend to wan tala nyaka la la share nyok ko ngoda ko kana ta pe nyalong ko kana lar di ya ka moy lar di long dar Ka Facebook tika follower de ka Facebook do. ta ke 11,000 You see an 11,000 more there ka use ka advantage do. Mi share video, mi share lat ke chi do share las online. Bi link den bi je share la link bi kan bi post kan gudu ka timeline do. No bi ga jogo no please help me lwaga then bi ga jet bo ko dun bi kan subscribe. Nyok ba mi shi door video share lat chang roi ni jin ka share lat gwadan ba nyok wo kan dong bene wo kan ke ba link ba kan ba je blad ka link ne ko te ko kien ten ka Facebook da then ba na jogo do lwaka rama me we are ku subscribe ka ja so jan do badan and wo YouTube ne nyal changa YouTube da ta ka right now chirma ta ka almost 16 16 yeah ta ka 16,000 but then 16 me mi jini gwije alan mu bumbu me kanan riudian chikan ware riudian ka jo yeah chenen ka jo yeah ya ko mika nuari long ta di nen shang yo ka channel di nen de ten ke 1,000 viewer ka video kel but chicken nuari kan anyong nuari kon man bangai ka yeah Facebook okay shang kan Facebook kan oh, TikTok gwan yeah mo tel mi je ka ten so jen kwal jo in case mi chi duor le di gore je bi je lan bi je lat ka Facebook do okay bina jogo kwa and click TikTok yeah TikTok tele we bi latin ge ko TikTok tele chicken ka YouTube okay chicken YouTube. And then me shukula right kana ka chimi chukon right now ka live video me ka nor online TV channel. Dong ajen de re kulo nyo kene bi nyo go post, okay? Ajana modele kuja ki mi shi woka TikTok gen ran kel bi video bio kan nyok bi nyo go upload ka ngare do ka channel. Men be avoid yeah music mate ka copyright download bit chagwa bin mi download din mi download bi kulo jog kulo mo ka ngare chagwa chi YouTube che no mo so e warning ngana mo all the time. So ntama chandi ran chandi la ko yeah my channel ko take a copyright ne te ngwan long anyok chandi ran yande la ka Facebook daba ko take a copyright ne but they link they la ka dunda chika anta right now then after me kon yeah to yo be video be link ba kan be post you know jen ta dan and the promotion de jalat ka je kano mi chana jo kwa wo ka dungak kon tam ngi jene kon la promotion da ka chinar long ka chinar den lok you know so gore strategy yeah inte ba use ka dobo de bana ni am kaje so jen mission amone so en music nguji ba promote music en den man chala de Jangan pai berat, nanti kat ketung luar ke leu. okay okay uh, Nok tu. okay and te na metin okay hold on let me go to your video go man okay nogdu jatin nogdu audio yeah nogdu audio lat kene jake studio wala shi bid de shi download Creating beats, gara jual barso, okay ni apa juga. okay. Tele kanale tele copyright. Sometimes me shiran le de la ya be Kalau copyright me read long beat so. ke dia kalau ke copyright, kalau ke kuan Hmm. me lu kuan boleh, an la tu ko ba create, zabe Hmm. malay be pulel lagi. Oh, okay.
badan la bit create but okay. deel kul te ju majale te ju bejen ko create ke lewo tala me chang no ne Okay, okay. So men la ri galong me chao kwa jang ngari yo la ya te ke ko price so la na dwal ke ko la channel na la ga du ya ga ke ba channel ba mo ke warning. But me le jin la le di yeah la jin le da mo from scratch lo to ge ne pin abi nong nial ya na mo la tele ko price. So da mo ga but me shi ran we le je ke lo shi mi ku don lo ne bi ku lo voice na mo yo la ri la ya nong. So de yeah yeah jonji gwa wen yam ke music du ala music chelling music dan men chelar ni mandan music men jan kan ling on be nyok leng yo che play ta but che de ling ko to kon ka zoom ni che share ka ngare de yeah ka jawda yeah 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 so kaneden kon gwi je tem de lar ka ki channel ka du do dan de kan support ka ja yeah de lar slo ta go je jiram dan ko la mo ko ne kana yeah ko which can come de jog bo de kana mo support yene dial ko ne mm. dien youtube de yana subscribe Mm. kaza an bo mo cha subscribe ka cha ko je lo chi ga ngwan dien mo go long dien a create ko nga ja yo wa je wa la tin Mm. no cha go an cha de ka subscribe to ngwan it is mean cha nga ja na bien kwa create mo go every day ba Wow. create ba la re ba nga fan ka lo dien ba che so Mm. jan mo de la ko ne jan support de kana support Gwa thank you achalo te the long damar men de chum go je jeno men ne rodu men ni gor ka me de YouTube de je use ke je ko right now na nguna ka kwa wona na niam gor je bi yikti ka por jeng to bilat ke social media especially YouTube anyok me dong guji te ka advice me de kami ke dong guji de rep ke chere so ke de lara and then there nyoko mele yang ade kon nyoko live nyoko then de kon share and content de kon ke share ke jen dunuma de la dona ko na la guy ne ke tet la na guy ke jen social media ka mandan de lat pek do mi sho goro bana mala ba jon jo ke mi goro bana mala da go na makana kan to be ke shwale de no jen do dan na nyamo je so bi ro do mi ke pet jo ke pet ngwan tele ne jen shang chang wi je be je bo no bi yik lat okay then bi wonen chere ka bel yeah la piet ken tam ka pa dang jok bo she jan tada so di to ke zero bo ka yeah kel bo ka ono na mo gur je di la la ten until shilo de te the long brother so be dun be je chair yene di wow ala kontin len ka raja me daman dan gur je no de kon support kon dial de kon youtube de kon subscribe ka je beling da beje las ka video description ka jana me chwa je peru je no bi aja nyak ka rodun kwana je subscribe enyo bi adi na mo di jen beling na bela pin bi aja link adin mo gwalong din mi chagore nogda so adin mo gwalong so kin nogdu bi aja ka jen dunda chagore deal boy D double E K L ke boy B O Y bi aja ka jen official YouTube channel be ja gon be nyoka ye kel ka kor ka michine to wow gwa thank you brother shilode te the long ko shi kona jega wala en gor je bu kona arrangement dien bu kona lat bu kon nyok right in dir be nyok leng nyok bu kon nyok live nyok again so I either wow after 2 day ki 3 day bu kon live kel en shilode te the long okay well thank you for your